Well, Lutua, team pa Acholi province o Mbale, Mabe, wala ba yela mo ken and kauneno man street mawati kere kakan Mbale. Donc po itual won mawti ka bien yo team beo o mera po jale ini bien o duwa wa Mabe itual Vincent Udwoyo wa Mabe Matek. Oh, la bon kira yela mo. Oh, la bon pero mo ken wa chawa boro mabini ya bungwen chawa chiel kida ke kapiera rio uno don watie kakany wa Mbale tidon won ko nen bo penye enone kay nen ngar mo kelu aruya kameno wala bon pero mo man be ditwal fo kay ni korompo ba about almost 400 kilometers. PN is I think 399 kilometers. Kaya wakigulu. So manyor won mo ako nagkikitgum ko nagkikweni no board of lawyer. Umed miya mo iwiye. Chido umedi kono no tiga covering about 500 kilometers. Chibo gere kaya initama mene ebe binu digi. Ena ni kaneno tuko chambi chel chi ni tiga bine yo mama pat ao tini kichia bichi weri o yueo kadung digi inen bene di town kita no tikere the city ne ken bene ginong city ba ya lu toko teka burro kakany I hilltop view hotel man ena kama lu toko management ke staff gitiga burrie Piramo kere pepe dano we piramo ke mot kinga kini kainer kom dano ero we restricting kama megwa eno ni mere ene ngej matie ana puwe wututwal rormet wogum